Labenta yang ngaban up ya pi. Kadi ka way na ka short film ka ba ngadang shoot depan direct akini kindersi. Te nakaliang ka chunga ngawan ra ay po kani ka channel. But wanam smuper wala di ka channel chung ka kuboru dre kaniru kalalong ka way na ka kubor ka bangun ra spi ba kadi ka kubor chung ka chingi. Kaba way pa way wala man suntu ya ka. Paro idan la ka chung chingi. Tambah kumno kenyan ajing ijaki. Saya baca ambil bro. Tambah benai pad deh dan kami jing syai dan kasni. Wanam super te hang ni si bentang ai kublei ya paro kinong si benta po kani ka short film but daku parlen siang ibadeiru i asisten cameraman sebor lang hong tiang ibala shu pelak por kenang tang hitu ipat but yaki langut ki longkmi ibala shu ai por yang tang kan ya dek banle kani ka short film Kene kadai tahu ba jong kajing in. Siya. Hakane karukom. Te kajing wan kajong ki ban yasno katilang bat nga kala dei ka way na ki kaban yarap yang mga boy. Kani. Ngayon ya tu im. Dre hang ne kum ubri kan ya tu ang ne wadum thau wadum wo ya kini kitai dre ladang ipakla tu pensya yang ni mangin sutu bat lada kadai kepada ru nang ai musim shu yang ni menta kasih kadai kaya hap ka story bat kani ka kasau tarik ta Valentine's Day kaya hap ha bat kani ka story ting ngamla ban yitu pai ka story te kasyong api ki pai ba pai ya ka Christian ya ka takata Syai dan kasni. Masih pekat tentang ni ba senok. Long sina ya kani ka short film yang yitu ipi kaji ya kanu jing kibun kami ada ibat kam video nampat don shibun kitiar ki kaya hap ban sina film dai pinsayo i ang ni hang tai kajing duna kajing bakla ni hang tai tambah wanam thau dai kajing sutrat jonga hi kalong pan fokus ya ka story ayu ka ni ka story ka jonga ka don pan keren saka imlang ka salam Charmir, kelawat mga kaki.